biang long asai hemalong pinidak press conference nilitu big lo sila so a press conference tong nang chitong do nilitu Bharatiya Janata Party spokesperson aki hai pu lili RA bangke silawar bielo lili bilong bangke nilitu spokesperson aki hai cuman ko la pentu la training lane la penili tum ST Morcha lo General Secretary aki hai Pradeep Kamsa dan nang tum PD press nang tumanan ta kardom du filo si nilitum nang tum han chuhanga bang gelan lo nang tum kado ida chini lo kar biang long ajak inclusion kachi song 1986 ani kanpen piniani anta critically bonde bom sangse pin pen autonomous state ini kar biang long ara tu nanti song bo wang bo labangso autonomous state alam the nang tum kado ida chini lo kar biang long ara tu paane kithi gija paane kisumnan labangso alam the ini anianta karbian long ara tum anu ani ngalu si dola la pentu kaita autonomous state mentu si long poma la pen autonomous state long lu tambe karbian long ke cingkur la bangso non autonomous council ke do bom aja kompen choda ke karbian long ara ra pham ki paching thori phan pachitang la bole la si pachitang la nai pulo tambe autonomous state nang po wajah itu kan itu sombong sila bang solam atumi 6 parliamentary constituency IMP akihai Omor Singh Tiso atumi parliamen lo autonomous dalam lang dikladak dan ingin lo labang so dia bahwa India Prime Minister Home Minister, Defense Minister itu mantap dolap. Nampun kadang sini lo, Bharatiya Janata Party Parliament lo, bang Bharo ini ra bang dikep do MP, Lok Sabha lo, la song bong pen kangi do nong le tungke bang proxy bet, la bang so bang proxy yang bong pen bang ini itu siapa tu ni ini tu nong cok, la bang so ini tu ma MP Omor Singh Tiso kangi bong mahut. Prime Minister dolo, Home Minister dolo, la pentu ke Defense Minister kita do itlo. Narendra Modi dolo, Home Minister dolo, la pen Rajnath Singh dolo. Kasi alang itu mateng lo si ini tu IMP, alang ikladak pen injilo, je karbiang long ni ada ni kehang autonomous state bangke, nanti playing pibek nang ko, Article 244A bangke, nanti playing pibek nang ko, nanti playing kilo tante karbiang long ada tu bangke. Ningarong ko lakukan nong rada bangke ansose labangso prime minister fan minister fan juru po polang atumi handilo lancho ta kali non ke bangi a session hot non puthoda session hoda bangke president Drupadi Murmu alangli a next presidential speech hoda bangke karbiang long lamta Pedakar rupon po, menson pon po, alang li kladak pen cunti dulu. Kasi lamang so ningi bo mahut, karbiang long alam hijau kali alang li abangke, North East along, a tribal atung anang kisung kiduk. Kongres ahut, keber hip, kongres ahut, lang ponpe kipanu, labang so alam talang di bangke ningi pon. Lasip ini Bharatiya Janata Party सरकार मांगत करना बांके लानिkan के बंगबोंग North East along कुटी पोस्ट से आ ट्राइबल अतु ini बांके Bharatiya Janata Party अपन कचुरो Bharatiya Janata Party सरकार मांगत करना फिर बांके पेनान कचिंग थोड़े बांके फेंकलों लो lasip Congress अपन पुलो नंतुम ते चाली चु नंतुम ते चाली नोम जेपिनी Bharatiya Janata Party निकान कैप निकान फेसी क्लेम along labang solam ke nangtum da Charlie Bonon suanta Kongres tu mananta nangtum da hikaya non usia lang
Assam along the Lasanda Tago along the northeast of Delhi, Assam along Atame, along the Assam along the Chingtur our Saiki, La Pini, Peace and Development, Kido joining Pini Abanka, Assam along that, we said you see a Poribe Golopo, Randi, Solanta Pini, La Pentucha Kalina, Akoisi Bange 125 Amendment Bill, Constitutional non-pompo, la silaban. So kita fokus tapi kado kami MP, Parlimen lo kedua MP, mana dalam cenderung lo so bill ke pompo ke kado beta nak support do nak support do non, kadian long rat, pamune kisum, kadian long rat pamune laban so kipalong dia pang, pamune apran mui cipi, tasi laban so abil ke wan sitami nak support do nak pompo, alangli kado ke house pada Lanjut kali 125 amendment ajak isi ini kita compare dolan kalau bangsa lam setame aku government akan cunuri tholo prime minister public service cunuri tholo kalau hai lam setame ki ponthodi ban setame lam aku cunuri kasi nilitu Karbianglong Bharatiya Janata Party Karbianglong pe nilitu itu IMP Omor Singh Tisophan nilitu malihin pen curolo alang ilahai alam landak pen Parlimen along, Kipomtek, Parlimen along, Kalietek, akan MP Doana Panta, Labang Solam, Lardak Pen, Kipacini Tegapot, Lapen tu, Kado kami MP Panta, Cuningrisi 125 Amendment Bill, Abangke, dan Sapodo Nai Ulabang so, Kacuningri Pot Alangi Panang, Curupalo, La Songbong Milituk Dr. Duliram Ronghang, Karbiango Autonomous Council, Alangi Dimatung Pini, Delhi Sido, Alangi Tung, Tim alang itu anitito pen pini Omor Singh Tisophan setame lam kan yidu nanti lam kosong sing yidu naima lahai bidi suri pen cenglok lahai kadowi kapin khadun alang litum karjabdun tip alang li karjab tip pen ajoine pini ilitum IMP sita sahos pen alang li klardak pen la maksud itu mokpot Dr. Duliram Ronghang Karbiango Autonomous Council alang li pen curolo lasi la sonta kak yongsi ilitum tim bagi tempat tim tayong si Parlimen la sonta kak Karbiango Autonomous Council CM tame alang karja to tim lo puluh kante kibangji Karbiango Autonomous Council itu Autonomous State sitame longda pranpo kan longwe tim si acha jelo hedi la sobsak bahala minister Nityanand Rai Alang ni je bangke 8 schedule lai tum Karbialam hai 8 schedule lang palu ji pamangke approvision avi process si kaning ji asila suputhak banai tum pilo tu 8 schedule la bangke regional language Karbi alam setame nonano angeli tumda LP school pen ME school pen high school anke nonano angke tumda intui bom dablom lasi ili tumda me arjan lingkloi pen si schedule lo Karbi alam thi setame Karbi alam tame piludunang po bangke li tumda demand on boblo lasi UPDS accord hut setame la piludun lo KNLF accord MOS along setame MOS 1 MOS 2 long setame la so bangke so dak pensio dak bangke piludun lo lasi central government na bangke ili tumaphan je it schedule lo bangke ili tumaphan nangi PJ bangke alang tum provision abe ko kali nang itu cingwai non, nang itu mang bong cingwai non, ate ladaka bangke 6 schedule kene 8 schedule long bangke nili tu bangke language po bangke English bangke lake itu pitek script English Roman script bangke nili tu pitek setame Devanagari pulau tangke Hindi kali te nang itu Assamese lah hinian bong yang si yang lo nang itu Cikroy lu pelutan itu anytime, any moment kami labang selama bangkit itu kacing baik banyak pada itu begitu. Ekor dalam masih gitu, MS 1 long satu, MS 2 long satu. Sudah itu mangbong labang so cepakeng long kita cepakeng long lelang, cingkai long lelang aja ini si, itu dulu long kita me ludung long lelang. kan ini hala bangke apa lam leh so non akimia lam akim non het kesini gini je lam he lam je lam mane hala script script bang jong sina mane dake option ini regional pulote na Assamese and nang ko nang national pulote Devanagari yang nang hala roman tu bangke roman script ke lake
karena langsung dimang kan. India longke script away mati lagi. Lasolam si pulo ni mai kinong itu mangki Devanagari te endek thilo Assamese endek thilo mati itu mge Roman script sichupen achrak thilo Masih solo cuma mati option yang pilih dah. lasi laso postu mangi lasi Roman script pa language pen di padu ji Roman script lo bangke bang India sarkar nang Komen masih orang tidak. government masih nang kuda je Roman script ke itu kan nang pidake Roman script kan hok kali India longke lage official language mane communication of ansi la lage national language kalima dia official language official language mane communication baca sita national language lo bangke budake English puke ave budake Hindi dopo Tamil dopo Marathi dopo Assamese dopo Manipuri dopo Gorkha dopo Boro dopo lason mate Script Lasolam ko lasi kinong itu mangki Roman script pinak lo mati Roman script lah. lasi Roman script pen ge long le depo lasi long le depo posi tu solo ba suban bangke mathai pa kacing bai a process of sidolo cingmai bomong lah bangka langsung di palong di pada itu baru itu boge sekarang bang option nang pitu bangke lalo je la Roman script pena bahari dan tum jong si Devanagari yang no pelotang ke ba Assamese yang no pelotang ke lage joy ke Mana script bangke Indian script na po. Government policy bangke abroad country script ke India government bangke. Itu policy lo lagi. Policy of government of India. Jiwa yang itu ini sangat proses. Bagaimana between government and us. So ciklo itu lagi. cukup